кунакlar, кадерле әтиәниләр, әби-бабайлар һәм балалар. Язның шушы матур кояшлы көнендә без гаилә бәйрәме үткәрергә җыелдык. Бәйрәмебез күркәм булсын, бакчабызда фәрештә булсын, дугаларыбыз кабул булсын. Бисмилла белән башлана һәр көнебез, эшебез. Без дә бисмилладән башлыйк. Уңсын бу мәҗлесебез. Sizin varınızda indimiz kımıl töründen izgi tileklerle selamlar yollap tutarız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hristiyan da bu gerken mine matur bakşanın indi matur jemişlerin anın yaşına çıkan güzel yaprakları gibi indi bugün biz anın çıkış balalarının terbiye tarafından bulgan çıkışların görevimiz. Matur buna hizmetinin barışında beyeler koyarız. Hem indi Hristiyan da bu indi bizim matur ılı hiyalımız da şu balalar bilen Allah bize bizden dünyada da Allah nasip etse rahmetli hayır dualarga
erişirlik, matur tilekler, Allah başında da Allah bize cennetke kırırlık zor devletimiz. Şuna göre sizin tilek, şimdi bu matur balalarının terbiye üzerinde şimdi bu işler matur devam etsin. Hem etiyenlerge de Allah rahmetler, özümüzün ihtiyari tilekler, bu bakşağa getirgen balalar için babay ebilerge rahmet. Şulaytıp indi birge Tatar tilimizni saklap, dinimizni saklap, balalarını üstürüp barsak edigildi. Allah Teala olur umuşlar nasip etseydi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bakşağız turunda kızbaşa ve hürmet. Nek yeşil üzerinde var bir medrese Ebu Hanife diler. Anlayışlı bulsun için piyanyer aklında diler. Gerçeğini bilseniz de sözümü tınlarız için. Dikkat bilen tınlap, ihtibarlı bulsanız için. Bu medresenin üzerinde bir gülbakşa var diler. O balalar, edersler, türlü dilde var diler. Zor mu desek, zor da tügel, hem tügel, kişkine, iki Türk'üm, kişkineler, hem zorlar var bulunur. Anda huk okudu ve huk kudur uyuyor, tertip kurtar. Şıgıller de vakitinde bulup, yol da vakitinde bulan. İrte bilen gimnastika, selametlik vakıtı. Andan ile irtenge aş, damak yalgav vakıtı. Damak duygaş, dam itip saat 9'da jiter. İhtibarını şıgıllerge bilirge kirek bizge. Mında Arap, İngiliz dilleri, matematika, oku, mında kite yazı, boyav, stilin, yapıştırı. Kılk itip iske düşerdir, buramığa şıkar vakit. Başlana kiyinüler, bulmasa eğer bulut. Uramdan girgeç, düşkü aş, namaz oku, hem yoku. Göz aşı yumğaşı, jide vakit, ige faytası. Bir künülle kile başlasa, eni yılmayıp, yanlarında kırganım var. Bu huzuruna dam kalıp, Işıraşalar, ubişeler, kışaklaşıp alalar. Birge kiyeneler, şatlanışa balalar. Eni, ebi babaylar, abalar, hem abılar. Her kaysı barışılardır, tertiplerin sırılar. Mine şulay bir künülle, ütsene günler bakşada. Unutmağız, terbiye, ailede başlanar. gayle, ne kadar şatlık, ne kadar tantana bu sözde. Bala hem gayle. Bu iki söz tığız beylengen. Balanı gaylesiz, gayleni baladan başka. Göz adına kitap okudu. Tatlı aile dil direge, bala için in kirege. Tatlı aile birden bulsa, bala rahatlı bular. Nerse sunul aile, o nerseden başlanar. Ni için bir kadirle yakın söz olur. Biz bu sorularga cevaplar tabarız. Hem günelli yal iteriz. Min bahçe ailem bilen, yaşımın etiyeniyem bilen, tatlı aile bizdeki ebi babam en kadirli kişi. Min bahçe ailem bilen, yaşımın tuanlarım bilen, neslimiz davuşu min bilen, uğurlanan ailem bilen. Yüreğimin indirinde dumanlarım, yaratkan kaynım, dünyada niçin yaşarken kişi bulur karşımdayım. Eğer dünyada nişik yaşarken kişi bulurga iretmişi de, seni yaratmışı, yapılamışı da, o bizden gayle. Gayle o, жылы uşak. Gaylenin kaderini bulsa, andan kilgen жылылыk şu kadar güçlü bular. Gayle o, en ılı dayanışımız, en
ышанышлы, сыйыныр урыныбыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга балалар рәхмәтлемен Аллаһыма җырын башкаралар. Aның nazlı paraşı,
кирәк. Әниеңнең яратуы ни кадәр зур булса, яшәүе шул кадәр яхшы, шатлыклы булыр. Сәлия, кадерле Әнием, кадерлем, син энҗе бертегем, син хөрмәтле бешем, син йөрәк тибешем. Әни, кояш кебек берәү генә. Әниегез сезнең матур сүзләр белән шатландырса, әниегез үзенең акыллылыгы, дөньядагы күп нәрсәне белүе белән сөендерә. Кулларына алып иркәләүче, төрле шаян сүзләр әйтеп уйнатучылар да әтиләр. Өйдәге иң авыр эшмәгән әтиләр бит. Әйдәгез, иң кадерле кешеләребез турында мәкальләр әйтеп, бераз гына уйнап алыйк. Хәзер безнең балалар белән уен. Мин башлыйм, сез дәвам итәсез. Беренче, әти. Шикәр, Әни. бал, Әти. нәр, Әни. Әти әнисен тыңлаган, әдәм булган, тыңламаган. әдәм булган. Бабайлар сүзе. Тәрбиянең үзе, Аталар сүзе. акылның үзе, Бердәм иде, бәрәкәт була, әнкәм йорты. алтын бишек, Яктылык. яхшылык, Яхшылык. әни янында. Сәния. Әти катып керсә, иләр китә яктырып, көн буе саңгандыр, уза кайта ашыгып, хәлне сорый баштан сыйпа, миңа чаңгы килешә, әнем белән дә әти гел елмаеп сөйләшә, барыбызга да булыша, үзенең дә күпеше, әнигә, миңа, абайга әти иң кирәк кеше. Хәзер балалар гарәп телендә, гарәпчә сынкы куялар. Минем гаиләм. Балалар, أختي
جدي جدي أحب جدي أمي وأبي وأنا أختي أخي جدتي جدي نحن العائلة نحن العائلة نحن العائلة هاي ماشي مثلا Әтиевтен қатуға шабаманы yanına savundun сені deyip саған сынымына әти бұғана рахат ұлы кәспек зуытырар хайырыз басырып бар кәспек керер әти әни Yaşasın eti eniye, seyahat havşadı, kız var mı, var mı, inkıdırım bulup. Eti eni, hem de min bizni tatu aile, yemli dünya rahat, yaşavdu sohtabıdın hayle, ağır vakit rahatlanıp, yaşavları gül bölge. Allah nasip etsin bizde, şatalanışıp yaşavda. İngilizce becerikleri, hayatında silikleri, veren bir sürülüyorsun, yürekte şalakasın. Hozir bolalar ingliz tilida shi'r yozsalar mening g'oyam. I'm doing father. I'm grandmother. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I am father. I am mother. Let's have dinner.
canlı əbilərimiz, güçlü, ных, doğru sözlü babalarımız. Siz xataymışın, ınıqlarınızı itaatli itib, tərbiyə qılırğa yardım etib yaşaysınız. Burununuz hər şey inin türündə olsun. İn kıymet, in yahını kişiler, in sikimli merhabetli, var bizden abiler. İn kadirli, irşmaklı bulsun çırda abiler. Abilerine hürmetlesek, boğar kalır ilkinler. Hava yıldızda bulmada, bir şart bulmadım. Anlayılmaya sıra. Babamı tümlemin. Kesesin gözünün babayla, selamet hamsak bulur. Balalarımız ılıklarına getili hava bulur. Jırla deseler jırlıyız, benden karşı kilmiyiz. Arama sana kulaklar, yeşil ve sunniyiz. Hazır bizning bolalar o'sha yetib o'ynavlarini ko'rsatishadi. Basamiz. Bunaqa o'yinni ham tugalakka bosamiz. Tugalak yasaymiz. Usatale uskanım, nişip namaz
yana. Жирахның жерінде таплары, жирахның жерінде таплары, молайда құлақта, бұрында, ойында, тірсеклерде құрсақта бар мақыштарында. Fillerinin bütün жерінде sırları, fillerinin bütün жерінде sırları, Moğolayda, kulakta, burunda, oyunda, dirseklerde hem fırsatlı parmak uçlarında. Besinin bütün жерінде yanarı, besinin bütün жерінде yanarı, Moğolayda, kulakta, burunda, oyunda, dirseklerde hem fırsatlı parmak uçlarında. Zebranın bütün жерінде sızıklar, zebranın bütün жерінде sızıklar, Moğolayda, kulakta, burunda, oyunda, dirseklerde hem fırsatlı parmak uçlarında. Buldunuz balalar. Bizge terbiye bilgen ebi babaların iske alkar bir ağında isen sakların bölünüşün yıkrak barık alar yanına. Hozir xo'jalikda kimning narsa bilan shug'ullanishida qarab o'taylik. Bolalarimizni adabli, insofli, mehnatli etib o'stirishga tirishib. O'yin kimga narsa yoki keraklisin saylab ol. Hozir biz bolalar bilan shunday o'yin ayriliqdan olamiz. Ikki komanda bo'lishamiz. Bir yoqda mana etib boboyga kerak bo'lgan jihozlarni yig'ib qo'yamiz. Bir yoqqa aniga, abiga, devoniga kerak bo'lgan jihozlarni yig'ib qo'yamiz. Kim tezroq bo'lar ekan. Hozir saylaymiz, aytamiz. Hozir mana Safiya bilan Kabir shiga birinchi boshlamizdan yarami? Aytamiz. Kabir boshda atiga ham boboyga jiyar, Safiya aniga, ham abiga, devoniga jiyar. Aytamiz. Boshlaymiz. 1, 2, 3. Hayu, 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 Yaxshi, Kabirimizni birinchi bo'ldi, yigit subhanallah. Aytamiz, hozir biz kichkinalarni o'ynatib qaraymiz. Biz hozir kichkinalarga mana bunday yangidan bundan olib o'rniga qo'yarga kerak. Bizni tezroq bo'lar ekan. Aytamiz, Amir bilan Sunbul shig'amizni beraman. Aytamiz. Bizni tezroq shiyib olaylik o'rnina bir shar. Hadi biz bolalar bilan birga sanaymiz. 1, 2, 3. hayu, 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 Стол ближе удобнее. Yaxshi. Hozir bizni aytamiz, olib
Әйдә, хәзер киресенчә, син әнигә, әбигә кирәк булган җиһазларны җыясың. Ә син дә әтигә, бабайга кирәк булган җиһазларны җыя. Балалар саныйбыз. 'Нет, не пойдешь, нельзя. Нельзя, она ушла на работу. Нельзя. Вот, будешь в этой саде ходить, тоже позволишь играть. Бар, ана урында бар. Әти-әниләрнең аркалары астында сау сәламәт, тәүфиклы булып үссеннәр. Күңелдә гаилә булып, балаларыбызның игелеген күреп, шатланышып яшәвегезне телибез. Без телибез имин көннәр, гел шатланышып типсен йөрәкләр. Гаиләдә бәхет, муллык, сәламәтлек булсын, кабул булсын әйткән теләкләр. Рәхмәтле без Аллаһыбызга, рәхмәтле без һәр кемгә. Әти, әни диеп дәшү насыйп булсын һәр кемгә. والآن نقدم لكم النشيد باللغة العربية عن الأسماء اللاتي الحسنى. Ya
әби бабайлар, шушы кешкенә бүләкләребезне зур итеп кабул итегез. Безнең балалар шушы гөнаһсыз бакчабызның исемле бакча. Бу бакчада чәчәкләребезне сау сулар сибеп, яңгырлар килермичә. Бабайларга бирегез, бабайларга. Киләчәктә дә алар чәчәк Вон туда пройдите. Я подарила. Вон туда пройдите. балалар bunlarına укырышына Ой, смаханала, машала, не çıkmadı. Allah Teala bizə Qur'anda El-İsra surəsində əykən ata-analarına yaxşılıq işləgiz. Əgər də birisi, yoki ikisi də qorxaysa, onlara deyib də əykən. Ham qışqırma, onlarını hürmət edin. Kichkinalar shulay bizning qonaqlarimizga aytgan-aytlarimizga chechaklarni uzat edingiz. Kaya Nina din. Var mı? Var. Var. Var anne. Var. 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 Ana anne. Var. Молодец. Çocuklarımızlara çeşitler. Şulay dediniz qonaqlar var. Sizlarga qo'madi çeşitler. Çeşeksiz gitmesin, güveylerden bizni Мир. Вот дай. А вот туда пройдите. Вот туда дальше. Вон там дальше. Она тинья, берег бабайла. Она вон там, вон. Она бир. Она бир. Рахмат. Она бир на бабу. Все не можем. Рахмат. А вот сидит молодой человек на сером. А, есть у него, да? Ну ладно, давай, Рахмат. Кому хочешь отдать? Bütün de bulaksız kaldı. Ну, нормально. Рахмат. Рахиля палардаш. Bildirdiniz bağlarına biz hazır gayla kıymetlerini bildik deyindir. Hem siz şunda motivatör çıkış yasadınız. Bizning sizga da kuchlanishlarimiz bor. Hozir ular kelib jetdi. Mana sizga kichkinagina syurpriz. Здесь сюда люди. Сиди потом. Они же выступали, им за это подарок, а ты не выступал. Сиди. Когда ты будешь выступать, и тебе будет подарок. Пока не дали, нельзя брать, нельзя. Машинку. А подан сразу. Можно каждый шарик один? А подан сразу бір шарик. Ой, рахмет.
Kartika çok sağ olun. Doğru. Rahmet eylesin. Балалар, икhtiyar, зурулар шарик на скёбитлери, а кишкинелер раскачивали. Опустите вниз, чтобы сзади ребят видели, да? Все, раскачивали. Наринка, не забудьте, а то не видно ребята сзади. Молодец. Buldu bala, hadi etiyeni yanına barasızlar. İşe birgene barasız. Eniyle canına, eniyle canına, eniyle canına barasız. Bunu Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslim, the things we say, in everything we do every day. Edith. Namanda. Маленький, можно коленчик? Thank you.